For ene ukuada January bosom de toso enwoche baby awo bia yamo ha emo akwa bebraso se omamuni amawudo bi so nsamo ayakeke se ene a Sompa television so wie yeba na yede ba beso mo so wotienka obono ni afumantem ne mu a Sompa 98.9 FM ekutemu awie asante mantem mo Sompa 93.1 FM so ada mentino yakase ne sentene je bia wa santimantem ne mpotemo okobuno east ya tachima ne nkransa kintampo Sompa 90.7 FM ene wasoguso awutie ye ewo ho no abzafo nsam na so ya wie ne doso na poso enie dumso asemu a ono abo jonjina pokofa de ba ye no abusu entete a yetete wie ne se enipa bi no ma bene wa won ne ho nsansemo ebomampani John Dramani mama kokko se so ankeka ne ho a dumso bedru o mayi no enko yasem keto akra ewo kokko bo ho nsem no ma ye John Dramani mahama mampanye to na mobi a wo chese nhwemudie eba bekoso Ghana for ekasa wo ma hyase eka edifa Burkina Faso mampani a wo ba eye Ghana memo ebeka ye homa enra mampani John Dramani mama eso aye ho se edi antini e ma no kwan emodi tuo ese no ekochi ya mampani John Dramani mahama na empanifo bi o mabene o bambo ho nsem busoso no ahyase o modi nchiremu eba ede efa ho ye bedi nkoma awie yi kuma se mazi adwumayefo ni bi so de nsem bi eto mampani na ye John mahama ni mu a esia emu nsem ni nyina da wa hase ni mu a ye de ba bedan mu ye be ko no tongue rasebe dwani honorable Samuel Okudjetu Ablakwa so atena ye na osre Ghana for say sa oral committee bi amampani John Dramani mama atie no se wo mo okro no nwi o mayisika kwa kuma to yem na omo nye hu good campaign for so dia desrede Mexica crabia hodo for hye ye bia woni adwadefo bi ye no won hwe embai mu emfama wono yere asede ma 21st clinic yese osi ateke ntini na etwetwe wo tutu wo no abuzua brai na yemfa ye nu papa no into ase emfa emma 3A Herbal Center so eretiri eko capsules abedwa so a koku no etese de ya ase etu amase ahye food and drugs authority imperinform age ede atomo a enye na ewudwa so mizo ne 5G drink no is keje se Christmas ni new year yimu amono num bie nyina modi hu adanse se monom drink ya nanso wedie eye dutwam eye kama esichire bia nhyɛ danimu express group so adama afie twam nipa omodi omutu kwan kro emu nya asem keto a afie so omontoa so oman be na opese okoso Canada nom US nom UK nom na opese okwa fa ho ebe fam express group na yemfa wo entu kwan cloud internet Ghana so adama internet no so janna so kire ben se subontimu koko open internet ya anope wi anwuma na jude siom ebe jane na so a abusia cloud internet Ghana and ye kan for dia ma wo se fa o internet won sensem nyina ekoda wonum wenom ene nwumaku a ewie wo mo ebo echi do mo boya donte ama ye vemu a bia wo bia ne yetimi aba ne aba besom wo yedi no ensesan na ya bo amalibia boga ewie mene ohine ire mame ekua yeboa esiama bronya abusia fe yebrani adaje na nsam no sene esitie ne yemfa nto badwasra de mamo ye hye sem no se ede afri mampanyi ya wayi ne fofo kra ya wode nani akyere mu ewo my Ghana mu ase no madwa kese no so sa wo hwe na wapie mu ewo Jubilee house ho na wakwa akotena wo se be ya ntoto ya hodo ya obetimi ayede ama Ghana fo bra ba be mampanyi watimi ayede ama setena mu jojo so aye chefa no watimi ede egukwan mu de ama ye Roma hama sem na ye ken na enrada na amabrani amane kwan so no wo bodja tatada wo Independence Square wa bre 19 ni atwotwo ro and 19 ya one from on nipinche ye ne echichi nyina bo anan ede wani monyam ebeta adwumedie no achi na brana ensem ekoso no ebusia eyade akane wode wani kiremu ewa ahode ne aso ye ho a wono ena na deputy energy minister brekro yanso no wono enim rahye bedwane ya wode wani kiremu ewa yape kusegu a abato mpesua no so wono ena team ewa rahye bedwafie ede ma wono monyamfo John Abdullahi Jinapo penyi di atu just say na do dan kwa kufu ado hwe na ban mu bra wode ba be kwa wie onu anim sampa
enya ade Ghana fo beto ano so ana se MPP amanyoko ni so nte no eya ade a wototo ne amatro kan wa hone aso ye wo ya ene fem go krapo na ya kase generators ahodo ya power no etimi ema ya hoden ye de begum no wan hwe ya eni dabi eya de ye ho bekwa wo ye hia mama dum so asaba beto ye okwan mu enam say your somebody atu ye Ramahama enim sa da Roma mampanyi wo be de won hwe na won fa nema engu akwan mu ampane ampa ne nuane ampa wadi atudwase Ramahama asomu ya wo kire se enche wona wo ka bi ewom ewo ahode ne ye nso so ememu no wone wonom ebedin hyiamu chenchenche se be ya ne ewomu bia da wasa won saka ema Ghana fo nyinam hode ne ye eho ensem ne gina ye edema ye no wonom din hyiamu no ebegu akwam no mo so akira dwen ama bibia atimi akoso ye John Gina ponsem a wode ma ye ne. At the transition team, we invited WAPCO, because WAPCO was supposed to carry out the maintenance exercise in October 2024. Government prevailed on WAPCO to postpone it to January 20th in order to build enough fuel stock. At the meeting, Collins, who is the Deputy Minister to Herbert Crapper, was at the meeting, and it came to light that the fuel stock was not enough to cater for a power situation when WAPCO eventually turns the valve off. So when they turn the valves off, the Tema enclave will not have gas. We can't also do a reverse flow of gas from Takoradi to Tema. So we need adequate stock of fuel, which is light crude oil, heavy fuel oil, and distillate fuel oil, carry us through that 1 month period. In fact, 2 weeks or 3 weeks before handing over, the briefing we got at the joint committee was that they had not secured those fuel, neither had they placed order for the fuel. And so we raised that at the joint committee. And then the Minister of Energy assured that they've already sent in a requisition to the Minister of Finance. Fortunately, I co-chaired the meeting with the Minister of Finance, Honorable Mohamed Amin Antel, and he assured that he was going to work to ensure that they placed that parcel of light crude oil immediately. He even went further to say that he was transferring $70 million GMPC. This is officially captured in the handing over in the records of the joint transition team, which I can make available to you. And so a day or some few hours to assuming office, and with your reporter approaching me and asking, and with the facts available, I thought that it was prudent to put the facts out. And what I put out have the facts. The 70 million has not been transferred to GMPC. You can check with GMPC. The parcel of light crude oil has not been ordered as we speak this morning. In fact, this administration is a new administration. So the previous administration, despite the assurance, did not order that fuel. Today, 10 a.m., His Excellency the President is instructed by the Chief. Kane asya no mo sha ho de ne yeso panyin kwankyerefo abede ekire na yetie no no ye John Gina no wo kire se wo hwe fam go na aka no a generator no e power no no a be se wo kyena ne na kyena kwode entrane bo freedom so nchen e ba Ghana fo ho ntin ye Ramahama ene wo no ka bie wo mo bi ti se Greco afi WAPCO VRA ene wo no a wo mo keka ho nyina ya GMPC fo ka ho e ba bedin hyiamudie se be ya obenkwa pa obefa so ama hode ne yenso no egire pinti ama Ghana fo anya nkane ade de adwuma abusanfo eguso ade mu ahone ne ho nsensem ene dumso a ne pa bi ne mashase e bontre ne sese nyame amfa kwam no kofa fiche kakra bi e besa so yiniti ewo omayimo ebiewo na enam so ma Institute for Energy Security impedimfo esoso san komo wei wo mo ade oma no aba betum bi samba kaya se ne anopaye ma mote ye no ene awie ye be kase ma mu krai yama mu ahunu se yape kusogumra se dwane yera John Abdullah Gina ene nra obeti Ghana fo na so se de wo mo ehunu no se nyame amfa kwamu a kese fom nwo no kokura bi ni honomo de aka soso no ahwe adon hwere benum ni nsia ene betimi ekuto mayi na kese dumso eba ne sa ne no ena Institute for Energy Security impedimfo echeso omososo no omakwa he petetekrem na omososo mahunu se nsemu a owura John Abdullah Gina bebe kan ye no nokura trodo ye omokra de omohunu no ano odene eche ne eye John Gina okeka no nana amwasi a otoso mako ensom ene ye pane kwankyerefo a sa Institute for Energy Security eye ekoi wodano se pane kwankyerefo ene wo kye se enene kire ya se mampani da John Dramani Mahama ene wasa so abedi ade se mampani bio se wanhia omo a womo ka bio womo ne kyese wotwaka ewo na wonani ho nsensem no no ma ntena se ankeka ne ma nsie ni a dumso a eba e omayim no
ano ebe de ne pa nana amuosi nkoma na one nsɛmtwerɛfoɔ edie de afadumso a nipa binom ahyase bontrene se ebesa so ababie ho anie. Not something that we were not expecting. Being watchers of the space, we knew very well that we had a very fragile power sector stemming from systemic inefficiencies, including poor planning. Today, we are more reliant on natural gas. But thank God, almost all the plant that we have in Ghana, excluding the hydro ones and the solar, all of them can run on liquid fuel as well. But we knew that we don't have any backup or any stock of liquid fuel in adequate, form. And so we knew that at a certain point in time, we could be exposed, particularly when there's a disruption in the supply of the natural gas, both from the Nigeria source and also from the Western corridor. The other is what we know. Unfortunately, we're expecting that as part of the transition arrangement, some form of procurement or lifting would have been made to ensure that there is no gap left within the space. But our checks indicate that we don't have enough of liquid fuel to give us that reliance and assurance that we won't have any shock in power supply. That is something that we can confirm that there is this. But Alexander, there is no room for excuse here. And I'm sure that some of us may understand, but not every Ghanaian will understand if we are doing so tomorrow, judging from previous records. And so we'll appeal to the man in charge today to get back to work and start work as soon as possible. Other than that, we are largely exposed, particularly when we are getting indication that West Africa gas pipeline may also be shut down for pipeline cleaning and some valve inspection, some steel valve inspection and replacement for a period of about 1 month. And so liquid fuel importation and availability is very critical to ensuring a more reliable supply of electricity to Ghanaians. I assume, and we cannot tell whether it's a deliberate attempt to expose the new government that we cannot speak to. However, we know that if we begin to take steps from tomorrow or this night, it will save us some form of extended. Observe nti we ye pene kwanche for Wada Institute for Energy Security siano nana amwasia otoso ensom ena yetene nke we nyina dumso a nipa bi no mo bontrene sisi nyankopon amfakwam no kofa fiche kakra bi a ebesa so aba beduro man titiru ene owura John Abdullahi Jinapo enkyerene a wahyasie ebobon wosrema mpene John Dramani Mahama said nene kyerɛ ya awon keka bi a woso wokeka anomontuo bi a woso wotuo your meeting bi a woso woye bia no wonye ne nene kyerɛ se be no betimi aso ano na dumso no ensa so enkonkoyi ne tibia obusiafo na nkia wesa nkia be kwa ma no so na ye ne owura Samson ade papa isusu ye obi a eba na hone nie ne fom ngo dwade ho nsensem a woye furukutu mo kase mpunupuno kase nhyehye na nkia wesa nkia be kwa ma no so na kwa kodi nkomo na yebuso omo so no o maso toto form no e de na ma petrol ni diesel a short 20 a ase nipa bi no mo bontrene se dumso betimi asaso ababio ye toto ahoma no se ye benya no yenya nkane de ebsafo ye nto ansem so emfa emamo ye to aso de anu adankra popuni mantemo wo eye fa ahode hia mu bia me kire Independence Square ho no na enye fedi akro mapanyin ya odei waso akofremo esan a kire amansan nyina se sabre ya wo ba bedi Ghana for so nimpre nusuo no wo ba behwe atoto niema no reset Ghana se be ya na dodan kwa akufo ado mampanyi dada ye nei wo kona ho migie mu no eniema ya wo be ye ne troka Ghana sika samatete apansam ya ye pa ye ho krampa ye hu yasene mu no wo ba behwe ede niema nyina gu akwan mu ya ma Ghana fo nso ahoton so no aye wonom echefan ye John Dramani Mahama enu ada wabra chief of staff hwe ye ema no edi nsie kantam wie ye no woje akasemu ede ensem atuja na asemu wokan ni se ene ensafo makomako nan ena sabe ya yakasa die ye nani so ade hunu kese se wo ba behwe ama ne nyina so etimi egu kwan paso de ama Ghana fo na emu bi no eyeketa hyepo ye kankan ni dream die afefra kada metwa to wo hwe ne ma bi ti se wo se nwuma so a emeburu no akwa hwe ede ama wonum se eye chese jonso abo akokɔ no wo ba behwe no atoto ne nyina pepepe ede ama wona Ghana fo dodo na no asa wo de hyew bobi pressure bi ena ede ma ye Mahama no
ena Kumasi mazi adwumayefo ni bi nso ene Sompa kase boni ye nua bema Kwame Redu atwetwe enkomo amode nsem ato afa no se Sompa kasefo ye mo ne dawuro ma ne nto ye rama hama se wobei wonhwe nanimu tim o magana fo fa bi emfa wono mo hwubo no mehunahuna no ema ne nkwaye niema ensem fata se bia wo ye ntine wonhwe na de sefata na hoode ne tumi mu ene se ne amamna na nchi amade ahye ne nsa no na hoode mo betimi no wonhwe so na wonye ogidi se wo fa sa kwa no so a ebetimi aboa amagana yesi yedie kwa so yedie hwehwa ne se obehwe so ama yenkani ane niema kakra bia ye se obeye kwan se obeye run about ye ntini case ompen ba bi na de yedie ne to no zo ndimi anya hwe na ha biom o baby ye no kwa on hana ho bebrebe on hana ho obezo ye se na de yo mu no oba won ntimi anye na won oba de na oba we pressure so ye mpesa fre na asofofo we ba hye koma be man pressure ne sra mo man ntana ba bi di oluma woni di boko na no din niama kakra kakra bi obetimi aye onye ja on pe oba maku na ye de etu bon ne ska ba no no obi a ho beto no no ani ehwe ade ba ko pe so be ba be boa o mai no ene no ani na ye ba o kra ne so am interchange akem nti e bon pa say the president new president no aba no o be ba be to aso amaye na ye ho atoy because in footro traffic e ba sa no amaye so ho kire pa ene especially for emma omu wodom ahụ chere bapa traffic is from there 36 to about 9 10 you na traffic because of interchange na because wa say you need say omo ye o so mo ye de o and then pine neighbor say papa ya ba omo twasoma ye the mewe ni say to mama be obetimi aba na niema eboa ya din se be ti niema so ama bibia akofom na afesu FHS nkrofo ka say osi watwam yi school be fi no se be ya obeside ayen se de na do ye no na wa se de nkrofo nsuo msuo se nkrofo se no Ghana young mama congratulations for you you na uni obedi bi otimani ye tu wo o kan e kire yi na yi hu ya sadu aba ye hedi o so ba ye we mu obi kan kire ma seru katin kan seru katin kan kire o se see while you imagine in your head. That is my word, my first word, and let today Ebusia Kumasi mazi adwadifo ene anwumayefo ni bi ene yekọ ekoti omu ne yeto ansam no so ama Zafo yento aswe na yensa enko ye chisi ne ye di nkomodi afọ me ya ho ne ho nsensem dumso anipa binom ne mpanimfo binom ahyase bontre ne se ebia ebetimi asaso yi ni ti o mayi mu biu no na yenkwa homa no so ne ye opani Samson aden konkodi nkomo owura yi ayobi a eba no ahone ne ho nsensem fomungo eho dwade ho nsensem a oye frukutuwo mu pa wakase mpunepunu wakase enhia ehie nkobisan se ede na asi a enu nti yase diesel ashoto petrol ashoto a enti ebetima madumso asaso ababiewe opani ade ye mo official po emo ha emo akwaba me jimadi se ho ye soso erade adom ye ho ye pa na ede na asie ede na banti a yase diesel ashoto yase petrol ashoto enti ebia dumso betimi asaso ababiewi ede na asi gas you need to material West African gas pipeline what to for so mo be maintenance from 20th of this month January 10 February na e ba se gas na bodo ma ye gas and ke dey be die mama yan
yeah, who were not the issue. Now, who are married a jar or what on that gas nasa. And I say, yeah, two nasa, you are not the good machine. I bet so the old crap found a gas and I'm saying, this is a video from one about a baby 8 weeks, better 2 months and son about it. If you never 20 about, yeah, over maintenance, I give gas every no. Now, when you want to know, I just said, yes, a year you see a person more any a phone, any a year bueno, the other mind the best, and the other better, I'm an idea. Na ora day mami musa say South West Africa gas pipeline for the maintenance bi no mo so mo beye no 20th February no adan na de da se no mo maintenance bi ya wono mo anye na afi no mo ba be ya enu tie dey sa yam sisi wi aba beto yeso yi 20th January yo Maintenance October and I have some young and I abandoned the chairman. I said no, October no man because of course that's a elections because you don't get the election to almost and January. And on the other side, it's a nice time I saw me and I do say. Now I don't know someone there myself. I buy no when you know where wouldn't come here. Now if you say a year found or something, if you a baby 8 to 12 months. But not one to be no die dinam crack and between the alas of 5 hours. I bet for a maintenance gas able to now a bassa a question what you are Saturday senka woye eyemfa ne se mampani dwoma masese ya enka edie na wosa woye ene die na enka obeye ene ne kire ya se beye na sade no ensa so nkoba ana a no do na mampani mahama efre emergency meeting or fre IPPS wodi nyina no or fre VRA gridco GMPC wafro omunyina ese bi no mkase no omu emergency meeting na hwe ekwan ombe na faso na ombe tuma so anu kofi se ombe krafa nguni bi within 2 months betima ba ebetimi asewe for now no omu meeting ti ya so tete honom de abekoso wi ade so ebehu emwa na se bi won ma so ebetimi di aka ho ntitie ntimi nyase bia Nigeria na se bia Saudi Arabia ana se Russia foi ebetimi akeka ne emesi ani ema ebia be 2 weeks bi yetimi enya saa fuwa ne bi yentimi nye bibi saa Asamba kwa Nigeria president kaya na eyewa say omanpanyi Muhammad Yamwo bi a won frɛ no I'm sure say menu ya say gas net member na say bibi ne aida de besi puso ha Nigeria ne ha say safe no ya set man na aye ntem akofa ba ni nyina won ti I'm sure say meeting no mo ye no na ene omo de omo keka no bibia sie nya ebia Nigeria bitima boyen ana say bi fufor ma VRA for ka GMPC ni bibi wo hodma e bitima hwe say bitimi aboa na West Africa gas pipeline for no so no maintenance yo muntimi mfa nkwahye be next month ana ebe mo mfidie na sei one infidie de bitima say two nipa ohono mo di agro na say wa anya na ko septima yakunipa unipa nka hu de be so ya akọ kafra but nipa na hodum ti omo so enkwa hu nya ti omo so bo mo nkwa ho ba Mr. Ade nyame nhyira bibia ni so ebesa so abopunu bi nyame nhyira opa no adaje awie why okay yo abusianfo we ye opani Samson Ade ne na kwakodi enkomoi ne nyina eye dumso a ye bontrene se nyame amfa kwamu a ebetima saso ababie wo na ye na kwakodi ho nkomo no se ye duro no de akato ne bro se nyame amfa kwamu a na kese dumso no ba na ebeba abusianfo me amfa putupru breaking news Emma yetiefo ene yahwefo awie mampede John Muhammad Krata ababonte awie ya se DC nyina wayi wo madi DC nyina wapam obi bia se ne when obia ensi district assembly bia so okwa akoye adwuma se DC na Krata no openi Callistus Mahama waye chochofo penima mampeni John Dramani Mahama enode nsa ahye enkrata ase na ogina Ghana yamamra constitution yamamra ni nchi ama no so ya
efa eye nkurase ne apapa mamuo ehon nsensem so ena ode krata we yakwa Ghana yatena ya ehwe nkurase ne apapa mamuo so se this is nyina so ye kan say government appointees no omsuso mu nyina so no obi adwuma bawie ne no obi ansi assembly bia se okwakofa wamfa pepa nra ena wunsi ho se okwakofa bibi wei eye mampanin John Dramani Mahama krata putuprum breaking news aba beto yapono so CCA yentoa so emfa emamom na yedemo eko eye mampani na adwuma ba wieye mampani dada Nanado Danko Akufo-Addo na tena ye na mampani dada Nanado Danko Akufo-Addo ena ye chese enkomodie bi koso efa Ghana ya mamra constitution ya mamra ne nchi ama no ho 1918 no afi apema hankono de okono mienu 1992 no se nipa pi na fi se mamra ne nchi ama constitution no ase how pi wo ho enfum so pi wo ho be bi o man na ba bedro sese no se ye nsakire wo ho a enka ebebo ye sense ebe madada no atena ho na mampani na Nanado Danko Akufo-Addo mampani dada ya na adwuma ba wie ye koye ne se one nipa bi no mo nyadwere officer constitution no enfum so bia ni ho a wose ye kosesa no anase bia ye yi baby edifri mu na no na Kana Chief Justice Mame Sophia Kufu kire se mampani Akufo-Addo mampani dada na Nanado Danko Akufo-Addo so kasa one ne yadwera enye ye constitution e dawo sese no akwa se King James Bible mu asem no Old Testament no kese die nko a njisi yankoyi dada na mfiri wo ama ade ni mu antene ama ni mu anda ho a de ebeba o mayi so no nye papa. I've never agreed with the former president that the constitution is so perfect that it doesn't need to be reviewed. In fact, the constitution being a living document has to be it has to be nursed, it has to be nurtured, it has to be tweaked, it has to be massaged from time to time. We take a look to see whether it continues in every respect to suit the current day purposes. And there is nothing wrong with reviewing or revising a constitution to make sure that every provision serves the purposes of the people. So I'm fully in agreement with President Mahama that there should be a review. The process started over a decade ago. Observant way Ghana emrebi atwamu Chief Justice ya mampani dada Nanado Danko Akufo-Addo no ayi no ni nuaba ni mpon ene wo che se oni ni nuaba ma ne yadwene a enye yie constitution esi wonom na sei emfaso bia ni so into wasre mampani a wabai John Dramani Mahama se constitutional review commission bia mampani dada atamelesi ye to honom a womede ho nkrata nyina begya no a sabre no wampani mu anhwe no ende ya wabai wonhwe na atenetene bia wose ye ewo Ghana ya mamra constitution ya mamra nchi ama no yenye enne kine ya Elsia Sompa TV suni area prem to breakfast no ne tutu ne srani abasade ma wona nsem ne bumfumpa e de afa sante mantem ya Sompa 93.1 FM bunu ne afo mantem for etie de fa sunya ne Sompa 98.9 na eye burapo ye mantem for nyina so etie e de fa nkranza Sompa 90.7 Facebook no ye live Sompa TV Ghana na YouTube no so eye Sompa TV ye kwa ensem ne mo na ye remu ewo eye sukomo na Ghana Union of Traders Association ye twanitia e kan guta no emu panyifo so ene den sa to nsayam so okra wonsema kra na chechede panyifo ahodo ya wo ma ya wo hiamu aboafo bi te sika kra bia ahodo no wono monje sebe ya kantamanto ene na wotwe mu agabra na ye ma ne homne so ewo edwakese ye wo ho emufo na wonom didwa wo mu no Ojidie mapasa dodo na no eya de akobrobro besia ya wode edi wonjuma na ne tua no se ne egya no esia ba bese ne ma madwa no etimi aye popular wo ho no wo stressa da roma wonhwe na ebre ya wode betua besia no won tiretemu anase won ban mu enfama won se be ya won so no wo hu betimi aye ha wonum kakra na watimi ahye bibia se etimi de atua saka no na asem se nyina wode tudwa wa bra wotem sika botene te se 40,000 Ghana cedis kanisika no 400 million ese wode kwa akoma adwadifo se be ya won so no obetimi sade asiesie dwa no ama won tena bia hwa ye kama ama watimi akoto won dwadie ne
so ebusia ne wakasa ye edema wonom no first vice chairman edema good adwumekuo no ye Clement Boateng and some dodo na no na wode efo we say to say. I will also take this opportunity to appeal to the banks, because I know that there are a lot of people here who have taken some facilities from the bank. So I want to make an appeal to all the financial institutions that our members have taken facility from to please reschedule their facility arrangement so that the time that they are supposed to repay the facility will be extended for them to have a bit of respite. Nipa wakasa ye wano ena gutsa ekuono wa ye first vice chairman dema wano Clement Boateng and anything. Yentwansem no so ne yemfamon konsem fufuro mu na samba ka hyene nso a ye tiefo pa atwere ampo nyankrompom base ye domo hatam no nkumachi ototorobo nso otonso ba wi obotantimu a ode jafa dum ne mu nkum gire mata ta hyira mo be ka hyene nso a mampani John Dramani Mahama ye to abawie ya odi nkunim no mu a ena okote nipa benum ku obi se krono ene dwirim akoso mampani dada na nado dankwa akufu ado penso a na anu ye dura ye twemu no obi bia wadi Ghana ska obi bia wabɔ Ghana krono saa nipa num no ntenase na ɔmomfi ɔmani kotwa wisi ɔmani ti asantamo pepe sasa mansama bia ɔsama ne tamfu nsuo enhwe nkratam de ɔso ɔdam wɔnkɔ dam de ɔso ɔno soso no agye ɔmayi agapade a yɛgye ya de free ne nsam no soso no ɔmo entu saa na mo no saa ekonomuti ya mampani John Dramani Mahama etiye no owura Samuel Okudzeto Ablakwa North Tongue Rasebe Dwani ne yepene kwanchefo etua no na wasra Ghana fo sese unwia omayi akwa komato yam o wudi didi na mdo betu kwan didi na mdo bekwa buruchiri wate wasese o mo Ghana kro no a trafie na didi eni amanfo abetie eni omu banku eni omu fufuo yi di bia ne bonsu oguso ne kesu iye o kase nyansani na wade ne mumsu wawia Ghana fo sika wafe agapade bi no amfa ne kwampapa so de a eni eboa ho na omo eba pa owura Samuel Okudzeto Ablakwa. That belongs to the Ghanaian people. You don't have to fear aura. If you haven't taken the people's lands, if you have not taken anything that belongs to the Ghanaian people, you don't have to fear aura. If you haven't taken the people's lands, the people's hotels, the people's forests, the people's river bodies, the people's cars, the people's monies, then you have nothing to fear. You shouldn't be raving and ranting. All this sleeplessness and restlessness, and I mean, it's so suspicious. I mean, why are senior and leading members of the MPP, like Aubrey Boahen, like Dr. Nyaho Tamaklo, welcoming oral, the likes of Honorable Enin, a former member of parliament, who have even reached out to us and are assisting us. I mean, those who have not looted, have not engaged in kleptocracy, in kakistocracy, in lootocracy, they are not worried about oral. I mean, why is Afejo Makin so worried that people will come and look under their beds and come and look into their accounts? And does that not raise suspicion? Abzanfo nti we NDC Mrasbe Dwani owo Mrasbe Dwafima this year one of Tongue Abaton Pesuaso of Lamantemo Honorable Samuel Okudzeto Ablakwa. Mizo free drink ni 5G means another so we dwa so abusia ko pebi ne tuton na enye sika ebo ho bra mo amoton so ne drinks no mo die die me so fie so na so kwatwe adaka fridge no ye hwese apaki biegum se be ya hoho ba abusia ni nyina no ye nyina yenso yensa betimi aka bia no Fair Manager Daniel 21st clinic here overseas na EGB free ne ho number na obefre ama ba bia wo bia won setimi aka bia no 0246 270-221 0246-270-221 na ebusia Sompa de no yaye kunafo de na wie akase enyanka fiefo no so yebebo awura ho ne ama omuntade enne enema ne sika so atimi de abo wo ho bra no nti no wunyamfa wo de maya mesro empa ho momo number no eno nie enema ahodo bia so awo no betimi de akoso Sompa Nkranza GCB Dine ma fe so nyane night market ho ena kuma senso so am ye Benrom Hotel number na wodi mobile money no be fa so no 0598 55
9802 0598 459802 edi beba a Blessed Foster na Sethra One Media na 21st clinic a sciatica expert wo to ase won ntini ye free sisi achi nefa wasafa wo namro mu no kwesi won mesra wo de no ya wo twetwe bia no sane esitie no fa 21st clinic na yentimi enye emma yen krobata ne babru dunum nte no ehwe overseas for radio ncha na kumase ase ye wo sunya ne regional hospital first gate ni hwe ni mu na afe impotamo ahodo yade bia free uti so kopia mu borra no wo de ba ho a nyamente no ye behwe to ase massaging ekoso ho machine treatment se na afe laboratory tests and scan services nyina ye bi wo 0540 311 311 0540 311 ye kase koko di wunya ama wani kura won hyede hu ade otokwa no nyina no aye den se bi kura pa be kwa akogya wonan ebusia eye 3 herbal center wonuro ya wode abadwa so emutatahwe 3 eco classes koko master no ena ye kanfo de ama wodi koko no beto forma yam team ena afen so sisi yade enso na bongalat de ama Colonel Heba Dani Heba Misty Heba ni apidanke busu ndoso promo 0546 107 na yenje so wakwentu ohun semina sebe ya bibia bekotote di ama wono eye express group nchen na ado wani extra kumasi ase no mnechira kwan no ewo Asafo Labor runabout enkrabata ne doso nkrantema isle gontakra de sunyane tamala ne bibia ne nyina no wokwa hwa won sabeka wono makwentu ohun semse wokodi dwaba wokosua de anase wokwa akoye adwuma ho no wafa abone bo behwa toto ne ma de ama friend was 0249 000448 now on so cloud internet wo pe internet e be kwa hotoso mo ne boda from be bibia da wo bia tokro bi krampo a wo hyem no a wo benya internet wo aba twitwitwi bia emmam na ne bo no so da from dia na ye cloud internet e bo sia komasi ase na kira kwan no ne Love FM dino e na edi nhwani mu e wo eye top high ho na wo betimi afra ne 0244 601933 na waje so yegyina hasenom na yaje aboafo nkrato bia be bansam no dodo na ewo akira yade bepi mu so 21st clinic yes sciatica expert no wo nurse na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasam ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Prakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hien yi pa enye prakasa nko nuaba ne ahaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia prakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako
ɛwɔ ne nsuhye yɛtin anɔpa ne anwumre wɔbra wɔdidi awie wobɛnya preke powder to Kingswalk Herbal ne Harrows Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Abibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfrɛ 0550 19 15 14 Preke powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratoe mu agye atum Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa abrochiro Kwaku afeina mebeko me nkrata krani Hey ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otu adidi musa no Oh Express Group adarumenti akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada US Australia UK and Germany say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a kwai wo Kumasi Asafo Labor roundabout hwa Accra nso omo Carnation First Light Tema omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From mo ahomatro for iso 055 555 0067 and 0249 000448. Na ede na ya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni Oh Mr. Entry also yare ya titi be benfie pi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se wato ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ne Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nkyeremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunu mu etumi a woyefunu ekeka wa wogire ho a enye ulcer etumi ema woye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko Okanshi Drug Lane Kumasi Dani Herbal Takrade Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfiedu mienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age edwadie nkratoyi yi atom na ede na ya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni Oh Mr. Entry also yare ya titi be benfie pi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se wato ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho to no dadaada ulcer dro de eno ne Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nkyeremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunu mu etumi a woyefunu ekeka wa wogire ho a enye ulcer etumi ema woye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko Okanshi Drug Lane Kumasi Dani Herbal Takrade Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfiedu mienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age edwadie nkratoyi yi atom Sompa TV Emma Aketiapa Emma Aketiapa ebusia Sompa TV prime to broadcast no yeto so ede amamo na ye kwa homa no so na ye nua bema safo kantanka atwetwe enkoma wode wani kyeremu asante mantamase no offense south abato mbeso yaso a yenya nti yesetrefo panyi de ma MPP amanyoko no yewra insia boache Andrews wakodi nsenseme ewo chama ensem ama yabo ne fefram ne bone ene sense afo teme nka wie yada wase amwa kwaba mejuzo minia baba baby bema na pom ti sen Oh, Chidi Aponya Kopon Daroma, or dear for Frate, now on the whole dear, now Bibia Bocopa. Yamu afinshia panso. Oh, I think Cobetia, Minyaba.
Obi ebisa support ye ne sen dia be na kofa ba ye bibia nkoka papa enye grede eye no kra se bibisa si na ba ne sen Wadarma didi kameda wasna mama one atiefo nyina ha de ba Sompa Prontobre ekase boso no kra mi aba afefo fra yesi mo ye se twidi apo Nyankopɔn se dia sofo ene na nanom obi ayi apaye no offense asase so nka yeso yapaye ne se Nyankopɔn maye asem papa ne asem de na yemfa sha afia se mfa nkɔ afini mu na ye no na ne fa ba bi enra de yeti ye de yebeka se anya ya asem de na ni nyina ne se ene se offense south constituency so bedu anu mo a ene pipi amanyoko no constituency chairman a odan no eye honorable Salatia yeta bona hotedi se chairman Joe Sala ena afisu ne twetwefo no ne yadwuma mekire constituency secretary enso ye honorable Insiaboache na mpanimfo mi no kabo mu yadwuma enye ne ayibuze bibia koso kama omubo anan bo ntoa nyina ama NPP enso twedi ampo Nyankopɔn de ope na woye ena ban anasa monyoku ye ntimi ende nkunim na mi nua ba se ye bekoye tia 2020 abra ye baba to aba no NPP amanyoko national de ehyan ahodo baya de bre constituency for se omonfa montoa sa be na eye Nissan pickup eye hard body eno edi kan ba no ewo chairman Joe Salansem ye no na chairman ena ekuta no a ode ba pro to na mo ye bibia campaign na enumu na 2024 twemu ye beto aba no NPP amanyoko ne sa de chef for sa ba ya no so ye Mitsubishi pickup na eno ba sa esa chairman ba ko na wada ntino na wontimi nsan fa we nsan kan o enti no kodi constituency secretary ayefe no na wo nsan aboache ho ya no so ede bo ento abo NPP amanyoko ya na ye to aba nyina wie ya ye si ye nyina si wie ye ena be se meka kene ye nti ye ne se chairman fe constituency secretary e ka tene se pickup na e won nsan no e campaign odi ye ya wie na ya to aba na party na luzu a omomode fa ka no mre no e woni fie na on package yo na akoba se constituency secretary ona bu nsia boache so woni se party ni nyina kura nya nhia e wo constituency ya enye meeting e ma yen ka party ja pade wansem e di sa de chama e frefere ne fa ka ne brech na fa ka ne bra no ono su bu na su nua kaka ya na se nyina ne se otwen se party na nkasa be ye constituency meeting na omoka ehyen wansem a omo nyina ndo be eno na mi nua ba se meeting e beba so ochena se ba so bosumi edi enim se o wenra constituency chairman Joe Sala e be mranche be se mi ensa bi kan ho na any people party office no animu wa nchen edua bi wo ha omota tena se to dame na che se be se ko sa agre ya ko be no mienu bremba bi na constituency secretary e wo ho ya ka enzu si ho na chairman tete hu se wa badua na se wa bi no ne mranche e be to che no eni e chairman si fini kema oba no na bufo se ona bu nsia boache mekasa hu tie ka na megine ne ona bo so chairman nya botre nua ba mekasa chairman so osua kala kaka ntene ne na mo den nsam zo den ehu ya ne sa so tre dikan yasu na twedie toaso eni enzo bo akasabo chairman ya bo constituency secretary ba enya bokitwa ama wasite na tadie ne jeans ese na form nyina no wasite no awa bra na ofo so ne se obeke ka ne safo no we ama ni ba nyina na pata chairman any secretary ba de ko wi ya ne se oyire ne jesafo no awa bra no wadi ka de ne nsan so akeka no inu ba ko ba se no wo mu se amanyoko masam de ona bu nsan bo ati so edan abusuan no oman eti wakwa police case ewo offense charge office ya sabi no case no officially ewo approach for them na honorable Nabwache so said ne widie mu ko ne no a ye bo bonus to bonus twede no na je so kwatena fie se okodi die nye eti sabi offense True Light Hospital and honorable Nabwache so no okọ enra ayare a doctor for jene to e be kasa me no kasa nyina awie mpo ko he ne nche ya oda so da wa onya enya na yaresa emfamfiri ono kata chairman Joe Sala nkwana ne karate awasua ne nti no obobo no sa na se emrante kwa miensa na odo mo ka na ono nso de ne nsa keka wo ne bi yo mini ba enra de emrante de omudi chairman tine ko na so
So who said Chama and Casa who did me on Nabu in Tiaboatina or you didn't ever born just a phone idea, or Munina will be unfinance and Canibi. But no Munina and the Chiba before, or Monana a core honor, or Sifrika Munano, or Mokano Mon in the cover. Yes, a man, mammy, and talk on a sea, and I just said, what was secretary? I made in Sweden. Our post secretary is secretary that was better any secretary. Now, yes, I become pre-prino, as someone Andrew, NPP, Ashanti Regional Secretariat, and now face what I do national as well. And when he said, yeah, and when you go in a bit on a more that and Crabia and a better Minaba. Bama Safamiana, and a phone you coach Erisia when it's Santa Mundin Semnechi, Pania Cran a befrato ma, Emma Yania tear for Yasun Siwo. Elsia, Bema Safo Kantanka na Oton Credit Free Offensive South, Ede Emma Yenona Chese, Yejina Senum den Semni na Esia Senia dia Sedaren Pimo Siedu, Ede Amayro Santi Eboa Benedict as opinion no, any Semo for Penny, Kuko Veronica Jan Evergreen Mama, one on a tefi de Chichinchim from Adema Yen, Yena, a year Cosia Soma so della Mrs. Japan and Irasi, Buzi de Caption Man, a fame, Amaya Grace at the pa, Nana Yel